Kontsumo eredua aldatzeko, gelditu behar gara. Pentsatu, ze kontsumo eredua nahi dugu? Natura eta pertsonen bizitza erdigunea ipintzen duena eta ekonomia tresna bat izatea. Sentitu behar dugu, benetan ze behar dugu. Eta ekin kontsumo arduratsu, kontziente eta eraldatzaileari. Vivir en una ciudad es un constante ejercicio de responsabilidad individual, sobre todo pues, por lo colectivo, ¿no? Porque vivimos en unos hábitats en los que vivimos en comunidad. Y lo que tenemos que ser conscientes es de que en ese hábitat, que esos asentamientos humanos en los que vivimos en Donostia aquí, pues son muy deudores de cantidad de recursos, de cantidad de energía, de cantidad de agua y de cantidad de ocupación del suelo, del territorio. Y esa responsabilidad individual yo creo que también nos lleva a una reflexión sobre el concepto de felicidad. Esa mezcla que suele ser sobre calidad de vida y nivel de vida, pues es un elemento, realmente es una cuestión del concepto cultural de felicidad. Y eso también lo que nos está permitiendo yo creo que es también un elemento de que nos da más libertad. Ser conscientes de las cosas nos da más libertad a la hora de nuestros actos. Y eso es básicamente la reflexión, una reflexión que se aporta desde la red Saretus al concepto del medio ambiente, que en realidad es vivir con sencillez para que la gente sencillamente pueda vivir. Y el medio ambiente, pues no, nosotros en la red Saretus lo queremos entero. Lo que busca en realidad la economía solidaria es una transformación social. Y para esa transformación social es muy importante nuestra forma de consumir. Tenemos que hacer una reflexión profunda de cómo consumimos y qué consumimos para que se produzca esa transformación social a través de un acto económico que es nuestro consumo, porque en realidad todos consumimos y consumimos todos los días, con lo cual sí que nuestras acciones van a influir en la sociedad. Tenemos que reflexionar muy importante y saber qué es lo que se produce en nuestra sociedad, qué se está fabricando, qué productos consumimos, con qué materiales se hacen, cómo se distribuyen y también los residuos que luego esos productos que nosotros compramos se van a producir y cómo se van a gestionar. Por lo tanto, un acto sencillo que es el consumo, pues repercute en muchos ámbitos de nuestra sociedad y con nuestros actos de consumo podemos cambiarlos. Gure helburua da bidezko eta eraldatzaileen kontsumo eta merkataritza ereduak sustatzea. Eta horretarako bidezko merkataritza tresna egokia iruditzen zaigu. Batez ere modu zabala, solidario eta ipar eta hegoaldeko errealitateak txertatzen duen ikuspegi batetik ulertuta. Zein irizpide barneatu beharko zuen horrelako eredua. Bidezko prezioak eroslentzako eta ekoizlentzako, bitartekorik gabeko konfiantzazko harremanak, justizia soziala eta berdintasunarekiko kezka eta ardura, tokian tokikoa, ekoizpen agroekologikoa, komunitatearekin lotura sustatzea, besteak beste. Horiek izango ziren gutxi gorabehera bidezko merkataritzaren gure ikuspegia. Trukea gauza asko dira, konfiantza da trukea, topalekua ere bada, behintzat bi pertsonen arteko topalekua, hor dialogo bat sortzen da, harremanak dira, berrerabilpena ere bada eta iraunkortasuna, ingurumenarekiko errespetua, elkartasuna ere bada, gauza asko dira, kontsumo arduratsuaren barne kokatzen dugu guk trukea, komunitatea ere trukea da. Eta zoriontasun ere bai, ze azkenean zerbait trukatzen edo paritzen dezunean zoriontsu sentitzen zara, eta hori da denok bilatzen duguna, ez? Ongi egotea eta gustora sentitzea, bai norberaren buruarekin eta baita lagunarekin, edo momentu horretan ezagutu dugun pertsonarekin. Trukeak izan daitezke objektuak eta trukeara izan daiteke denbora, izan daiteke zerbitzu bat, hori ere trukea da. Emausen berrerabilpena ulertzen dugu hondakinen prebentzioan egiteko dauden estrategien artean jerarkia horretan bigarrengoa bezala. Hau da, lehenik eta behin egingo genuke garrantzitsuena dena da murriztea, hau da, kontsumitzea bakarrik behar deguna eta ez gehiago, hau da, kontsumismoa ez egitea, normalean bizigaren gizartean
tamalez egiten dena, ezta? Eta bigarrengo estrategia izango litzateke berrerabilpena, hain zuzen emausen egiten duguna. Nola ulertzen dugu hau? Jasotzen ditugun edo denok dauzkagun tresna, altzari eta arropen adibidez bizitza luzatuz. Hau da, konponketa kultura batean murgilduta, ezta? Horrekin lotuta planteatzen dugu beste ekonomia mota bat egitea. Ekonomia alternatiba bat egiteko aukera eskaintzen dugu. Hau da, erabili eta bota kulturatik aldendu eta konponketaren ekonomia bat proposatzen dugu. Honek ematen ditu beste hainbat aukera, ez bakarrik ingurumenaren ikuspuntutik, baizik eta gizartea ere beste modu batean antolatzea eskaintzen du edo aukera hori ematen du, ez? Energia bada ez, gizabenakoen beste kontsumo elementu bat, ditugu gasa, argindarra eta gasolina ez, eta bere energia horren kontsumoak baditu ez, bere ondoriak bai ingurumenean, ekonomia eta gizartean, berean ere ez. Eta zentzurtan hortaz, kontsumo arduratsua, konstienteak eta eralatzaileak, alde batetik gure kontsumoa, gure berretara antoitzea garamatza, zerrateskeriak ekinez, efizientzia bilatuz, eta nolabaiteko gure kontsumo ohituren eraldaketa batera, ez? Hau da, etengabeko kontsumo batetik, nolabaiteko kontsumoaren desazkunde batera, ez? Eta bigarrenik eta azkenik, energia fosil eta energia nuklearren aurrean, energia berriztagarriak lehenestera garamatza, ez? Kontsumo eta generoen inguruan harremana bai dago, naiz eta iguele lehenengo begirada baten ez gaitezen ohartarazten egiten duguzan praktikak benetan, goitik ero ez goitik baizik eta patriarkatu batetik datozen zantzu batzuetatik sortzen diela, ez, gure praktikak. Objektu bezala trataten dauz pertsonak. Orduan, klaro, kentzen dotzaz pertsona eta norbanako giza, ez? Hemengo pertsona gisa kentzen dotzaz bere balio guztia, ez? Orduan ulertzen dugu, publizitatean ere gure kontsumo ohiturak eta genero ezberdintasunak, ez? Oso markatuak da zela. Eta horrek egiten dauz gero kontsumitzerak orduan erabateko produktuak kontsumitzera edo bestera batekoak. Egun adibidez publizitatean, tokikoak edo kanpokoak erosterako orduan, zer ikusten dugu publizitateetan, ez? Ze produktu da hobe haua? Modan baldin badago, zure gana helduko da bertako produktua, baina hori ez da guk adibidez aretu zen gure dugunaen, ez baizik, eta benetan kontzientzia batekin publizitateak ez baldintzatzea zure erosteko edo kontsumitzeko ohitura hori, ez? Eta emakume eta gizonekin be bardina inbida, genero zantzu horiekin bardina inbida. Hau da, ekiditu alde nenean publizitateak, ez? Diskriminatzea pertsona batzuk beste batzuen aurrean, euren kontsumo ohiturak baldintzatzeko. Kultura banda batek ulertzen du eraldaketa sozialerako tresna bezala, guretzako kulturak ematen digu aukera alde batetik integrazio sozialean jarduteko, etxe hau oso lotuta dago hasieratik bere proiektuan batez ere etorkinen inguruko lanarekin eta baita kultura ezberdinen gizarteak barneratzea. Bestalde, baita lan handia eramaten da gazte belaunaldiekin, kulturaren erabilera bat egin gazteei hezkuntza ez formalaren bidez gizarte eredu bat azaleratzeko. Oso garrantzitsua da bertako kultura bat lantzea, hau da hemengo sormen taldeak eta baita ere euskarazko sormena bultzatzea eta hasi berriak diren taldeak. Eta bestalde guretzako ere kultura hitz egiterakoan garrantzitsua iruditzen zaigu publikoaren papera eztabaidatzea da hausnartzea, hau da publikoa ez izatea beti eragile pasibo bat, baizik eta aktibo bilakaraztea. La banca ética consiste en la utilización del dinero de manera responsable, ¿no? Muy importante la palabra responsable. Dónde invierte su dinero un banco y qué quiere hacer con él es su seña de identidad, marca un poco lo que es y lo que busca.
Para FIARE esa seña es otra vez la misma palabra, la responsabilidad. El valorar los proyectos no solo desde un punto de vista de lucro económico, sino desde un punto de vista también de lo que aportan a la sociedad o al mundo. Porque deben ser proyectos viables económicamente, pero también tienen que hacer algún aporte social o medioambiental. Por ello, el ahorro de las personas que confían en FIARE se destina a financiar proyectos para apoyar, insisto, proyectos responsables desde el punto de vista social y o medioambiental. Los valores que caracterizan a la banca ética y en concreto a FIARE pues son la transparencia, la sobriedad y la participación. La participación también muy importante porque aportes el dinero que aportes, eres socio y un socio tiene un voto, aunque haya hecho una aportación económica mayor. ¿Cómo unimos el consumo consciente, responsable y transformador, la educación, la realidad? Bueno, pues está claro que si vivimos en la realidad en la que vivimos es también en parte por ese modelo socializador que nos transmite la educación que recibimos, ¿no? Es una educación que está al servicio de este sistema que pone en el centro el dinero en lugar de las personas y la naturaleza. Entonces vemos que es necesario poner en marcha y en parte poner en marcha y también en otra parte visibilizar y apoyar modelos educativos alternativos, emancipadores, que promuevan ese cambio social basado en los valores que también promueve el consumo consciente y responsable, ¿no? Y transformador, que son la sostenibilidad, que son la igualdad, que son los derechos humanos, ¿no? Que es el respeto a la naturaleza, el entender que somos seres que necesitamos cuidados, que somos personas interdependientes, porque somos personas que necesitamos unas de las otras y que somos ecodependientes, y de ahí el tema del expolio de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues construir un mundo que se base en otros valores, un mundo con valores que pongan en el centro a las personas y la vida. Artisautzak kontsumo arduratsuaren barruan izango zen lehenengo hartzen dugu lehen gai bat edo materia prima bat, gero eskulanaren bitartez lortzen dugu produktu bat, eta produktu hori da normalian bakarra, kopuru txikiko bat, eta ondoren guge baiten dugu salmenta. Eta gero nahi duguna baita ere da, salmenta hori egin ondoren ere bai, eduki beste tratu bat, bai beste bat erosteko orduan edo beste bat egiteko orduan, eta bai konponketak edo egiteko alternatiboa edukitzea. Eta horregatik da, kontsumo arduratsu bat, lokala, eta gero horredakan kultura, tradizioa, diseinua eta dena bai sartzen dugu artisautzaren eta alternatiba guztien barruan. Los alimentos provienen de la tierra. La tierra es lo que nos soporta, sustenta, lo que permite que estemos aquí y además también nos da pues, los alimentos, nos permite disfrutar, ¿no? Y emocionarnos de esta belleza que tenemos en el entorno. Entonces tenemos que saber que ella también necesita de nuestro cuidado, ¿no? Ella, los alimentos, las personas y nosotros sabemos, como grupo consumidor, podemos a través de pequeños actos demandar o conseguir emocionar a productores y productoras que se encuentran en el medio rural, de donde obtenemos los alimentos, para que también se encarguen ellas de proveernos de alimentos sanos. Gure egunerokotasunean diran elikagaiak bertako produktuak jorratzen ditugu gure kontsumo taldetik, eta guzti hori hainbat arrazoiengatik edo hainbat helbururekin burutzen dugu. Lehenengoa bertako produktuak eskuratzeana izango litzateke gertutasun hori, bai gertutasun fisikoa ahalik eta kilometro gutxien egindako elikagaiak izan daitezen, eta bestetik gertutasuna ere ekoizle eta herritar edo kontsumitzailean artetik. Eta honetan ere, giza harreman horiek ere lantzeko helburuarekin. Bestetik,
bertako produktuak eta aipatu bezala gertuko harreman horrek ekartzen dugu bai ekoizpena eta bai merkaturatze bideak ere ezagutzeko, eta alor horretan ahalik eta eredu jasangarrienean eta ingurumenarekiko errespetuz egiten den produkzio baten alde egiten dugu apostu, eta merkaturatze bideak ere ahalik eta bitartekari gutxienekin eta ahalik eta gertukoen izan da. Mausentzako saretuz, eraldaketa soziala era anitz eta inklusio baten lantzeko eta bizitzeko espazioa da. Baita ere Donostiako kontsumo arduratsuko sinergia topagunea. Eta azken baten elkarlana eta sarelana bizitzeko eta eraikitzeko prozesua. 2011an bi elkartu ginen, kriston gogo eta ilusioakin Donostian kontsumo arduratsua sustatzeko prest. Bidean, jendea eta elkarte desberdinaki batera eraikitzen ari gea saretuz. Eta nola ulertzen dugu saretuz? Lankidetza. Osagarritasuna. El mantenimiento y sostenimiento de la vida. Ilusioa. Elkarlan bat. Parte hartze eraikitzailea. Elkartrukaketa. Comprender. Compromiso ekosoziala. Y aniztasuna, corresponsabilidad. Barne gogoeta. La difusión y la comunicación. Eraldaketa soziala. Aldaketa kolektiboa. Prozesua. Konpromisoa. Confianza. Kontsumo arduratsua. Aniztasuna. Formakuntza. Sumar esfuerzos. Ayudar. Laboratorio bizia. Alternatiben eskaintza. Apoyo mutuo. Ondo pasatzea. Consumo con cabeza, las 3 Cs.